شارداری بری سورا آمده عبدالله دمیرباش کو دمکا جد ترکیه درکتی پشتی کو زندان ترکیه جی درکتی لروجا پنجشنبه و بوری 12 نیسان لواتیکانه به مزنا اولدار کاتولیکان پاپ فرانسیس را هفدیتنا کربو و داخواز جپاب کریه حتا هولان بده جبو شارسریا آشتیانه پرزگریکا کردان لترکیه نها بریز دمیرباش راستوخه جه سوید به مرایا که دمیرباش گل که سپاس جبو دمیوا من دخواست ابزانم او جویناوا به پاپ فاتیکان را چابری بچو السلام رزي خواه همو گله کرد و کردستان دکم به تایبت تابی او هفدیتنا ما گله کی باش بو جارا چارمینه ما به پاپارا هفدیتن کرد لی ایجاره گرینگی خواه بهتر باش بون چونگی پیواجو کی نو دست بید که لی روژالات را نابین و لی کردستان جی ما جی خواست جبوی پیواجوی پاپا برس فرانچیس جبوی کرداجی پشکری و آلیکاری بکه مدبی هفدیتن دا 12 مهدا لواتیقان ما پیرا هفدیتن کرد یکمین مجاره دا مگو کی جبوی چاره سرکنا پسکریکا کرد ام دعایا و آلیکاریا و تخوازن وی چگو وی برسفک دا وی چقدر سوزک دا گود از به تایبت به حس کرم به دل و جان از دعا بکم و پشکری بکم یک دو امین ما پرتوک اکی دا که اون زانن شیخ احمد خانه پرتوک اکی بنابه مموزین نفسان دیه جبوی دیروکا کردی جبوی ناسنامه و زمان کردی پرتوک اکی پر گرینگه ما بی پرتوک دیاری وی کرد مجر مثلا وی گو مثلا مموزین جی گوت اف پرتوک بکردیه مگو هره بکردیه گلک باشه گو پرتوک نری به تایبه جی کیفاوی هات دو امین جی خالیچکی مداکه او خالیچک جی روژلات هاتبون و وینه جنکی کرد هبون معناوی جی لهمبر فوندامنتالیست ایران رژیماوی و او که جین امین دا دست بکر جین جیان آزاد مخواست اوی پیامی جی بدن که جبوی آزاد بونا روژلاتا ناوین جبوی آزاد بونا مافی کرده تکوشینا جن گلکی باشه و سیمین جی ما نامه کی دا که ده ناوین دا ناوروکاوی دا یکمین ما خباتین شارداریا سوره دا خبات پر زمانی پر چاندی و پر اولی مدا نشاندان و ناساندن ما مجلسا چلا آبا کرد و ما بحثاوی کرد و ما گو که در روژانات تناوین دا و کردستان دا همو اول همو نتو بجوداتی خواه به هم را بجین یا پروسسا چاره سریه ما گو باشاوی بگشتی دیتناوی چیه لهمبر ترکیه و روشا کل ترکیه دبا دیتناوی گلک پوزیتیو و ارینی بود کیفاوی ضعف هات و گلکی کیف خشی نشانده گو از بدل و جان جبوی چاره سرکنه و جبوی ویدستی که دمیر باش مدخواست از بزانم دیتناوی چاو بولی سر ترکیه بگشتی نبتنی لسر دوزا کرده یعنی بوکو جوینا و پیرا بتایبشی نهال ترکیه هل بجاتنك چه دبا و جهه وكو دبيجن جهان التفا شاف لتركيا بتایبت از وی بیجم پیشوه کرنا ما قبول کرنا ما جی شخوا اصلا برسی بابی تشتیه یعنی اوزانه امکینه ام چه کسن جبوی چه خبات دکن او پیشوازی کرناوی و او بمرا خفتناوی او گوتنوی او نرینوی گلکی جبوی ما ارینی بو yani 6 kesa tenî buwana hevdîtin kir yek jî em bûn bi taybet em karimî tiştî bêjin di wî hevdîtinê da tiştê me ji der û dorê wî jî girt gotin peyama we gîştiye ciyê wî bale başa kekî demirbaş çapemeniya Tirk jî ji ber vî tiştî li hemberê me anha em bêjin kî tiştê neyînî tiştê nebaşî dikin gelekî aciz bûne çünkü unzanın papa hem serok komarekiye و هم جی لیدر اولدار اولکیه بلنترین اولدار کاتولیکایا که عبدالله دمیرباش من دخواست از بزانم يعني لتركيا ونزان انها هالبجاتنك شي دبا او هالبجاتن جي وكي ما قلت يجي شعب الجهاني هم لسرا ودخواست اجبلي باب
کاربدەستێنی دیین ڤاتیکانێ ژێرە بێژن شوان ڕەبێژن کە ئەو هەڵبژاتم چاوا تێنکردن وکانی ینی وڵات تورکیا بگشتی وێ چاوە پاش ڕۆژە وێ چاوە بە بتایبەت me behsa mijarê hilbijartinê nekir ama pêvajoya çareserkirinê û ji bo aşîtiyê me alîkarî jê xwest. Bi taybet jî ev ya tabî li Tirkiye pêvajoya hilbijartinê girêdayî ye. Çünkü ev hilbijartin ya sistema fundamentalîst ya jî sistema demokrasîkirinê avakirinê ye. Ji ber wî jî ew tekoşîna jinên Kurd me wî peyamê de û me behsa wî kir. باشە وەکو کەسکەکی عەبدوڵڵا تو بخۆشی زیندانکری بوو لە تورکیە ڕاست e. یعنی ئەو بلی وەکو بە هەزاران کەسی دیژی زیندانیدا نەبتر ینی بە سەدان سیاسەتمەدارین کورد نەهاژی زیندانەدەنا bi wî re na bi şêwirmendê wî re me axaftin kir ev mijarê girtiyên siyasetmedarê Kurd û êdin bi em bêjin şêwirmendê wî re me axaftin kir bi taybet ew daha girîng e. بەڵێ شەرەداری بەرێ سوورا ئامادێ برێز عەبدوڵڵا دەمیرباش بمەڕە بوو بەحسێ جivî navxwe bi mesnaoldarî katolîkan li Vatîkanê kir berî çend rojan gelkî spas. Silav û rêz ez hêvîdarim ev bibe sebebê yekîtiya Kurd û Kurdistan û Kongra Netewî ê Kurdistanê. Spas gekî Abdullah.